bi li nam mogla otkriti pozadinu cijelog tog svijeta novinarstva, prijetnji, utjecaja, kroz nekakve konkretne primjere koji su se događali tebi kao prijetnje ili što si čula od drugih kolega koje sprječavaju istinu da dođe na vidjelo? Apsolutno, mislim, i ja sam neke stvari proživjela na svojoj koži, ali znam i primjere nekih kolega, mada opet se i to promatra kroz drugu perspektivu. Znači, drugčije ako nekoj novinarki koja je premrežena sa mainstream medijima i liberalno lijevim političkim krugovima, ako njoj neko napiše uvredljivu poruku ili ako se prijeti meni. Mm-hmm. To se isto u potpunosti drugačije tretira. Evo. Ja sam baš u svojoj predzadnjoj kolumni, mislim, pisala o tome zapravo netko će se od tih, ajmo reći, podobnih, jer postoje i u novinarskim krugovima podobni i nepodobni, neko će se uloviti za, doslovno, ako treba i sarkastični komentar upućen nekome od podobnih, i onda će se o tome razglabati u medijima 3 dana svim. A gdje su, na primjer, na temelju toga, jer je neka novinarka žena. Mm-hmm. Recimo, ja sam isto žena, ali ja se tretiram sigurno drugačije, jer mene feministički krugovi sigurno ne podržavaju. Tako da, ako se meni prijeti smrću, mm-hmm. Snađe se. Ili, ako me pitaš šta se sve događa u pozadini, ja sam možda bi čak rekla da sam prekratko u novinarstvu da bi sad ti mogla navesti masu primjera, mm-hmm. ali dovoljno sam dugo da sam vrlo brzo shvatila nešto što mi je jedan moj jako dragi kolega, fotoreporter, ukazao odlaskom na prvi zajednički teren. Postoje novinari koji se prodaju za bocu vina. Wow. Stvarno? Doslovno. Znači koji čak traže, na primjer, sami nude svoje tekstove da bi dobili neke osobne usluge, tipa medicinske, mm-hmm. i slično. Znači, neke stvari koje su ja sam pomislila kako se neko uopće sjeti toga? Kako se neko toga sjeti? Praktički nudiš neku svoju polumarketinšku uslugu da bi, profitirao na bilo koji način. To su, na primjer, stvari koje su meni prejadne. Ja sam isto dobila na jednom terenu, prišao mi je tip, čak nisam sigurna da li to bila neka možda i politička namještaljka, znaš. Jer sve treba sumnjati. Mm-hmm. Prišao mi je na jednom teren, znači tipa lokalna fešta subotom popodne, znači skroz apolitično. I on dođe i ponudi mi 20.000 eura pod uvjetom da ja dođem s fotoreporterom i napravim tekst o tome i tome. Sad ne znam o čemu, mm-hmm. tko je on. Ja tipa nikad vidjela i ja sam to doživjela kao uvredu. Mislim, nikad ne bi pristala na takve stvari. I ja sam rekla da ja njega ne poznajem i ako treba nekakav marketinški tekst, da se može, pričam sad o periodu kad sam radila u Glasu Istre, da se može obratiti marketinškoj službi Glasa Istre. On je rekao, ne, ja želim da vi dođete osobno za cifru od 20.000 eura. A možete slobodno reći više ako tražite. I ja sam rekao, gledajte, ja vam sad mogu dati broj marketinške službe ako je vama do toga. Ako je vama do nečeg drugog, naš razgovor je završen. I samo sam se dislocirala i to je to.
Mic drop. Wow. Jako puno ljudi, nakon što sam im to ispričala, kolega, jer je, kako si luda, šta nisi pristala u nas? Pa šta, ja bi uzela, makar dio bi zadržala sebi, dio daš u donac. Znači, ja sam odgojena tako da moja mama je znala nama ponavljati još kad sam ja bila valjda bebica, a braćo starija. Znači, niti gumb sa ceste ne uzimaj jer ne pripada tebi. Znači, takve nemoralne ponude. Mislim, to je... Ali kažem, tip je samo onako dok sam ja odlazila rekao, mnoge kolege vaše bi... Znam da... It's not me.